Nak, Jamar. Dari melek. Are itu kaseban TV ki kare setong. Ya dari melek. Are permintaan tuan rumah soro arokat kade. Arokat kade. Mare arokat marena permainan deki ki beda lawan nebere. Oh iya lek. Iya. Maralah beka keserokat dah. Seru kebeda nak lah. Oh bodoh apa kala lek. Mon perenge cek buntera, mon kace per meleka tiris. Dari melek. Orang ngecek pentera yang mele samper mak bek tepes. Benih tepes. Apa kak? Korang kain nah takkan del. Oh. Are lek, parao na datang lah lek. Ayo, kita persoalan na ya. Nika putrana tuan rumah kak mah. Oh kompian. Tole penumpang ampian. Penumpang ampian. Bagena bul. Penumpang jeren. Numpak jeren kadang. Nampak gelem nak ngecaki niat. Tak gelem tina lah. Pala tak gelem. Bekel darah apa bon? Saya rasa gelem bon, darah bon penumpang. Oh, aduh. Arab apa lek? Hah? Arab apa? SD. Hah? SMP jalan raja nari mau jadi SD. Kelas berapa deh? Hah? Mau kelas beluk. Oh kelas 2. 4 tahun gila. Dari mana? Alake. Bah, alak itu. Alake, Bapak, apa bener bul? Nekero keteki. Aku ngesagi niata dari Sohibul Aja Pak Seha. Budin ning Jumati. Iya bener. Langsung kaki kan? Langsung mau jaga. Oh. Bumi ne goncang kanjing langit klap-klap katon lirintang aji kemukus sira tumindang aji kaluko. Bismillahirrahmanirrahim kang nyebut asmaning Gusti kang Maha Agung lan Maha Asih. Nyuwun sewu dumateng kaki tawa nini tawa kaki dempo nini dempo kaki danyang nini danyang kaki resa nini resa ingkang bau resa papan panggonanipun ingkang wonten teng griyane Pak Sehabudin. Kiblat papat 5 puser bumi mandar muga sak keluarga ditebeaken saking balak musibahe pangeran. Diwara segerna sak keluarga dilancarno nyambut gawene lan mandar muga napa sing dados keniatan mandar muga dipun lebur ing dinten niku lan dipun sekseni bumi langit lan saisine lan dipun sekseni dinten 7 pekanan gangsal uga dikang dasa ingkang kula lebur ing dalu niki. Ingkang kula boten main wayang kulit nanging wayang keke. Muga-muga napa sing dadi pangucape sak keluarga balak musibah sing ageng sing alit sing tebe sing cedhok bakal ngedoh bakal ora mara. Mandar muga diparingi kesegeran lan kelanggengan sak keluarga. Amin. Hei. Ya. Yeah. Yeah. Yo.
Apa? On naon? Yo. Iya. Ya, boleh. Ya. Ha? Iya. Ha? Boh. Yo. Iya. Ibadah. Wah. Sang Hyang Putra Bagong. Mak bungkul aduh, Cung. Apaan jadi mak bungkul ya ada? Are sekocak cekocek. Cokocek kakang. Sekocak Kakang Bagong bentune ngak cekocek. Mandar moga rejekin nedek budi areh bekalan pancetak gempang teporok ke orang lain. Amin. Iya, kita ada tebus ini ya. Iya, mbak dia pala nak marin nah. Marin yang jangan marin nah. Are bentibi arokat mare. Iya. Are mare neki beda permainan. Iya lek iya. Anteng kemanten. Nyaman ruah. Tak ketondu. Iya. Hah? Iki pemole. Aduh. Mon ki pemole goceng sepeda. Ada apa? Mampu kok. Jayanya bisa biar pas romban desa. Duh Pak desa cer. Allah bul. Lah. Ya lah kono jeren kenjan lemare kacong ya lemare. Ya iya, karya iya. anak buan kita mari sekalian ya. Tak mare ya lek iya. Iya. Anteng Ya ngomku mantak kira kilim toron. Mon kadung numpak. Baseng kesetoran. Kesetoran nah. Bongkok mau numpak baseng kesetoran nah. Numpak apa aja? Oh, numpak motor bi jalan kaki je. Bah. Oron dah. Tahu lu dapat mandok manje dah kak. Ih. Jadi ya tugas benti bi lemare. Iya lah iya. Kakek numpak jalan dina desa apa toron dina? Toron dina. Oh maaf toron di Saul. Jaga Toron keruatannya. yang lain. Iya. Keruatannya. Iya. Duh hebat lain lagi ya mar. Oh belain lagi apa? Enjok lah. Enjok tak usah kebala tak usah ada ya. Kebala kakang teh. Enjak tikel mun Pak. Enjak dia tak usah kau. Oh mana roten sipul. Tikel. Ya. Nak kacong ayo. Rek keluar ada remer ya. Ya biasa cek benceroban jarang rek kapal. Jarang kapal, mon kapal ning tengah saya biasa dari rumah minta pan sampanan keluar laut. Oh. Iya, Bayu. Beri pan sampanan. Keluar launan jenayah. Mayuk poci berselamat karena keluarkan kanten mari lai rokat jenayah. Yemen jebula kak. Pedangale nyari apa oleh. Torbeda oke nimur. Kelare namen terbaca. Terbeda pada lancang ngamor. Lain are lain tahun mancer tekale. Aing lembung ning Malangare. Ayo Pak Jawar, aku ya. Nampak poter geng dete mora. Orang nepur maning sare. Lamun neser sa omora. Aing pening campur mate. Kagak bayar. Nyalek berjamuran mon ekening maka cepangarte kagak bayar tikaban gula burle-buren Aing lembung Malangare nyampat poter dete mora Onda ya sengak lamun libur cantikan ning sare
lamun sergeng saomora. Baiklah para hadirin serta pengunjung sekalian, barusan kuda kemanten sudah usai dari pandangan Anda bersama. Untuk menginjak acara selanjutnya, inilah organisasi dari Tari Budaya. Tari Budaya akan menampilkan sebuah kreasi perdananya, yakni Tari Topeng Madura. Topeng Madura. Aduh, ya, iya, ya pemikir kada, tak kau beda topeng labu marin. Iya nak kacong, selendang biru bun barak, selendang merah bun jataco boleh jo. Oh, iya, aduh, ya, pinalak ko kalaon-laonan nina sa babalela karanay kiniat, kagala ko bada din na pansyan ay pumalom, mahmulin na. Di na kalaon-laonan. Tajo mo lecho!
Cek terenang hidungnya toteng pelok timur mak pesisiran. Cek terenang lagi lanceng pada umur kepikiran. Pak kalambina kanjen celeng ededena boleh dapat ketanian menter senang mon atena. Oh ya oh ya ya ya. Yo, yo. Oh, oh. Sorane pese palompong deje, mon metene epene. Soro epes mompong ki beda, mon marena etina. Dekat aku ganggu. Tondo sering tak keluar boleh. Lilo bikin korma, panci lele bikin nangka. Montak melo pada panerema, lemon bilet karena tika. Oh, ya, ya, oh, oh. Ampun kaprah mon kuring maturah ngerap sapele sareng beletek pena bekus pangabesna Bekus pangabesna moni dunya tade pentingana tade pentingana tretan sade jena Treten sate jena niku jaran kinja bagus robana cadak satari paneko jeregena neko jeregena bisa selok le neko paloku kena. Oh ya Madura. Oh iya
topeng Madura sudah usai dari pandangan Anda bersama. Untuk menginjak acara selanjutnya, inilah para seniwati dari tari budaya Kairing Gending Gelang Alit. Seminilah pasih Riko son Riko ketiani Semono suni biari Pulau Riko kuciangane hati Koroyo ono pesisire Suno alas nono atese Wet yang kopi balung nopo Kaino bengi yo mung katon riko Baik, hadirin, tari sewang-sewangan telah usai dari hadapan Anda bersama untuk menginjak acara selanjutnya yakni tari ular Kairing Gending sayup-sayup gumpalan pasi siran. Ona.
Oler pa keluar, Jong. Aduh. Awas nang astete nak ya. Aduh. Awas Jong Ron. Kok. Ah. Oh iya. Duh. Awas nak, ocol nak. Oh iya. Ya. Tenang pada bawang aja. Aus. Iya. Oh, Ayo dikasih lagu-lagu. Baik, hadirin tari ular telah usai dari hadapan Anda bersama. Untuk menginjak acara selanjutnya yakni si burung Raja Wali disusul si Panglima Kubang Kaireng Gedeng Gelang Saran. Ayo dong, macan apa lebuna. Awas. Si burung Raja Wali. Ayo dong, mana apa lebuna.
Disusul si Panglima Kumbang, awas, on jong. Aduh, alonca nak. Ayo untuk yang di belakang disusul si Panglima Kumbang. Hok. Ayo. Awas nak. Awas. Maju anak, awas. Lelelo. Kok. Aduh. Ada terpeleset macan. Arah. Ayo. On nak. Ayo ngadep ke sotengan, Jong. Ayo dikasih tembang lagu. Mas Dino. Sore komandan si tak tedung si boron numpak macan. Sore. Ayo. Awas. Ayo ibu di bedalawak nak ya. Berputar-putar langsung keluar sang harimau. Ayo deh. Ibu bedalawak mana nak ya. Aleng leng. Aduh. Awas. Labu boleh mari kita. Aduh. Ayo. Maju anak. Awas. Ayo berputar langsung keluar. Terima kasih untuk si Panglima Kumbang. Baik hadirin, si Panglima Kumbang dan Burung Raja Wali telah usai dari hadapan Anda bersama.